أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو mubin. Ngicela Allah umdali wethu sonke, umdala weinsuku, angivikele, avikele nawe kusathane ongathandwa noqalekisiweyo. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Hey ma-Afrika mahle, leli verse leli engilivule la, Suratul Baqarah, second chapter of the Holy Quran, verse 208. U-Allah uhluba udlubu ekhasini. Ungizwe kahle ngikhuluma isiZulu. U-Allah uhluba udlubu ekhasini. U-Allah uhlunga ukolo kukolweni. Ngithi-ke mina-ke mfowethu, wena ozibiza ngekholwa, wena ozibiza ngemuslim, lalela ulalelisise. Umdali ukhuluma nawe. Uthi umdali, ya ayyuhalladhina amanu, onina enizibiza ngokuthi ningamakholwa, onina makholwa, onina enikhonza umdali. Umdali ukhuluma nani. Kungani umdali ekhuluma nama-Muslim kanti ama-Muslim angamakholwa? Yingoba kusekhona ama-Muslims agamalazile. Subhanallah. Allah plus bid'ah, Allah plus money, Allah plus soccer. Subhanallah. Allah plus my sheikh. Subhanallah. U-Allah ukhuluma nawe manje uthi zinuka amakhwapha. Lalela ukuthi u-Allah uthini kuwe nami. Subhanallah. Usikum wa nafsi, ngiziyala mina nawe, ngiyazixwayisa mina nawe, bitaqwa Allah, ukuthi sesabe u-Allah, ukuthi sizinikele ku-Allah, sihloniphe, silalele imithetho ka-Allah nesithunywa sakhe, singene ku-Islam ngokuphelele. U-Allah uthini? Udkhulu fi silmi. Subhanallah. Kafa. Ngenani kule nkolo ye-Islam niphelele. Ungabi mbaqambili njengolimi lenyoka. Ungabi double face ube nobuso obubili, ngapha uyigundwane ngapha uyilulwane. U-Allah akakufuni lokho. U-Allah uthi ngena uphelele. Subhanallah. Ngapha uyimvu ngapha uyimpisi. U-Allah akakufuni lokho. U-Allah uthi ngena uphelele. Subhanallah. Ya ahlul bid'ah udkhulu fi silmi kafa. Onina enilandela boshekh benu, laba banidukisayo, banenzise imifakela, banenzise izinto ezintsha, bese niyayifaka lezi zinto lezi nizamukele la kule nkolo ye-Islam, nizenze sengathi ziyingxenye yenkolo ye-Islam. Namhlanje u-Allah ukhuluma nani. Udkhulu fi silmi kafa. Yekelani lamabhid'a wenu, ningene ku-Islam niphelele. Subhanallah. Ya ahlul hawa, onina enilandela izinkanuko zenu, enenza okwentando yenu, enenza ngathi i-Islam ownwa yini. Udkhulu fi silmi kafa. Ngenani ku-Islam niphelele. Yekelani ukulandela izinkanuko zenu, yekelani ukulandela okwentando yenu. Udkhulu fi silmi kafa. Ya ayyuhal munafiqun,
onina bazenzisi, onina bamenemene, enisha ngapha nishaye ngapha, udkhulu fi silmi kafa, ngenani enkolweni ka-Allah niphelele. Ayisebenzi ku-Islam indaba ka-Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa Hakim Sab, ayisebenzi ku-Islam. Hakim Sab izangoma ezizibiza ngama-Muslims. Kahle kahle lawo bantu labo akumelanga sithi abo Hakim Sab, ngoba Hakim umuntu okhaliphile, umuntu ohlakaniphile. Kumele sibabize ngabo Sahir Sab, abathakathi egameni lenkolo ye-Islam, benza imilingo egameni lenkolo ye-Islam, banikezwa igama eli-wrong kuthiwa Hakim Sab. Izangoma in Islam. Allah uthi ngenani ku-Islam niphelele. Labo Hakim Sab labo enibahambayo, labo Sahir Sab enibahambayo banikhiphe ekukholweni. Subhanallah. Ya ayyuhal kafirun, ukhruju min adh-dhulumati ila an-nur. Ya ayyuhal mushrikun, ukhruju min adh-dhulumati ila an-nur. Onina eningakholwa, nina bahedeni, phumani ebumnyameni nize ekukhanyeni. Nina enikhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kukaMdali wenu, kukaMenzi wenu. Nina enenzela uMdali izifaniso, nina enenzela uMdali abalingani, nina enenzela uMdali abancedisi, nina enithi uMdali unomntwana noma unabantwana. Phumani kulobo bumnyama, izinkolelo zobumnyama lezo, nize ekukhanyeni. Uthi Allah, wala tattabi'u khutuwati shaitan, ngoba konke lemisangano le esibalayo. Subhanallah. Ya awliya ut-taghut, nina bangani bakaSathane, nina enikhonza zonke lezinto lezi uSathane anikhonzisa zona, ningabangani bakaSathane. Allah uthi nina ulaika ashabun nar, ningabangani bomlilo. Nina nonke eninabanye onkulunkulu ngaphandle kaMdalweni, ngoba yini? Nihamba ezindleleni zikaSathane. La tattabi'u khutuwati shaitan, ningahambi ezinyathelweni zikaSathane. Innahu lakum aduhum mubin, ngoba uSathane uyisitha senu esisobala esingafihlekanga. So my brother, wena obhizi nebhid'a, yazi ukuthi wena usebenzela uSathane openly egameni le-Islam. Wena osabhizi ohlabela amadlozi, ohlabela abantu abangasekho, yazi ukuthi ukhonza uSathane openly egameni lamadlozi. Nawe wena osenabanye onkulunkulu abaziwa uwe ngaphandle kaMdali wakho, yazi ukuthi ukhonza uSathane egameni lalabo onkulunkulu. uMdali uyanibona, uMdali uyanazi nonke. Sengathi uMdali anganivula amehlo, anivula ingqondo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.